Ngithokoze kakhulu Ngcamane kuba nawe namhlanje Maseko ehlelweni Rise and Reflect TV. Ngicela ukuthi ngivele ngikudedele uyichaze ufike la umoya okuholela khona indzaba yelibandla. Amen. LeBhayibheli liveta libandla lakhe kwesisekelo lesibekwe bapostoli. Lesisekelo singuJesu Kristu. Nangabe-ke bapostoli babeke isisekelo lwakhako wakhetuka lesisekelo awukwati qhamuka sowakha kulenye indzawo kodwa ube uthi wakha kwaNkulunkulu ngoba lendlu yaNkulunkulu nawufunza incwadi yabaseKorinte beqala sahluko 3 kuvetwa ukuthi uthi Paul lapha kuverse 10 as a wise master builder I've laid the foundation. Le foundation la ibekile inguKristu. Lokusho ukuthi lendlu yaNkulunkulu. Iplan yalendlu, iblueprint yalendlu siyithatha kuNkulunkulu. Konke lesitawukwenda senda lokhu lokusho uNkulunkulu ngalendlu yakhe. Nereward yekwakha lendlu, ulomsebenzi wonke imbadalo yawo liholo lawo livela kuNkulunkulu. Awuqhamuki nje soqola abantu ukuthi abalethe bo pastors upkeep. Ufuna esondlo semfundisi kuthi into lenjalo. Ireward umuntu uyayithola kuNkulunkulu ngoba la kusebenzako akusiko kwakhe kwaNkulunkulu. Futhi awukwathi qhamuka sowubita igama Banana Family Church so yo register kaHulumende ngeke uregister into lengaso yakho la uNkulunkulu libandla wathi thengela lona ngengadi yakhe lo shumayelako lo holako kulelo bandla ulihola ngoba asebenda umsebenzi waNkulunkulu. Uthi ke Paula ngibeke sisekelo sekude lesinye lesingaphindze sibekwe umuntu sekuthi akhe tukwaso kuthi wakha njani akaqaphele ngoba whatever la kwakhako kuyawuhlolwa ngemlilo. Now ufunza verse 9 uthi we are co-workers with God. Sipartnerishe naNkulunkulu kulomsebenzi wakhe. Yindhumo lena yekwenta umsebenzi waNkulunkulu but siyathi ukuthi ireward yethu ayikho la. Awudli lubisi lwaletinvu uthi wena ngoba uyasebenza uhleza lothi lusako akunjalo la uNkulunkulu kune reward embili. Uthi Paula kunemqhele lengibekele wona uthi ngikulwile kulwa lokuhle ngagijima libanga lami ngakuqedza ngaqedza uthi ngakugcina kukholwa kuyagcina ukholwa angeke ke bese wenda sinome kanjani la uNkulunkulu libandla awubese uba inkunkumela kulo so ukhanza umuntu sowabeka bosofa enkonzweni so uhlala kuleti inkulu titulu umuntu sewuNkulunkulu kwawena so uphathwele emabhayibheli kwonke nje wena so uyinkunkumela libandla la uNkulunkulu lomkhulu uNkulunkulu la besifuna kubeka mhlawumbe isithombe lana awungeke ubeke isithombe sakho nemfato wakho utawubeka saNkulunkulu ngoba lendlu yaNkulunkulu. Oh haleluya. Dinto lekufuna start lethi bantu abakethu ukuthi libandla la uNkulunkulu. Solo nginaye Khubonyo ehlelweni Rise and Reflect TV sikhuluma indzaba lenkulu la linye libandla la Kristu. Khubonye yathi lapha umlaleli kuyenteka angayiva kahle ukuthi yini lokukhuluma ngayo mose siya ebandleni itolo nje bekulisonto siyile mose ebandleni yini lenkinga kahle kahle lenta ukuthi singeva kahle hle ukuthi ukhuluma ngani. Amen. Lenye ke into ledala ukuthi ungeva kule platform lena ngilokuthi asikhulumi lana ngemasonto sikhuluma ngelibandla. Libandla la Jesu akusilo lisonto. Emasonto niyawati aqalwa ngilabafundisi benu. Bayawaqala bahambe bawaregister kaHulumende. Libandla la Jesu laqalwa nguye ngebapostoli bakhe eJerusalem. Alizange siliregister under any government. Angeke uliregister libandla la Jesu ngoba lona alisiyo iorganization noma ke imovement. Libandla la Jesu ngumbuso. Ngiso sikhathi esiningi Jesu bekenda umfanekiso and ema parables ngembuso because this is a kingdom. Uthi the gospel of the kingdom shall be preached to every nation in the whole world. So likhanyela livangeli lembuso ebandleni la Jesu Kristu. Akusilo ke lisonto leli. Awusuku nje uqalele la wethe igama Banana Family Church bese uyolibhalisa kaHulumende kubhala ukuthi ungifounder. Lana
asicali siyaqhubeka ngoba laqalwa lona. Uqala njani sekucaliwe? Lana siya-edwa, umlangashunyelwa nje uya-edwa ebandleni laJesu. Akuqalwa lenye movement lana. Ungaqala njani sekucaliwe? Lelo bandla-ke lehlukile, kungako-ke ngathi-ke naleti mfundo ukhanza umuntu lana uyaphikisa. Sikhuluma ngekweshumi ukuthi asinako ebuKrestwini. EmaKrestu akakhokhe kweshumi. Asikhulumi ngabolomasonto. Bolomasonto abachubeke bakhokhe kweshumi. Vele kuyakhokhwa emasondweni, bayakufuna labafundisi benu. Sithe-ke thina ebandleni laJesu imfundo lethu umfundisi ukhollecta ema-tithes. Because sathi ukuthi ema-tithes abekhollectwa kuleya nkonzo lenzala akhollectwa ngu-high priest wendlu yakaLevi. Sithi imfundo ngalalethu umfundisi noma umpostoli ukhollecta ema-tithes. Leto sathi ukusidinga inkonzo tekwakha libandla libe nebunye lifike ebunyeni bekukholwa. Ibandla laJesu-ke lehlukile kunalamasonto. Anthi lisonto umfundisi uletha ligama acale mangathi wabitwa uNkulunkulu ukuthi akaqali alethe ligama hamba into i-constitution ende ilogo hamba awu-register kahulumende. Ngeke uqale wente kanjalo kula Jesu ngoba la Jesu linemnikati. Jesu uvela ayinhloko yelibandla lakhe. Lona lingumtimba. Umtimba kude inhloko letinenge. Linye libandla. Balandzeli baJesu balengolo lena babitwa ngokuthi ngemaKrestu. Abakhonda iJehova ke labami labo bakhonda Jesu Kristu ngiko bapostoli. Kwaba nekushayisana kwelemagama. Kwathiwa bayekele kushumayela egameni laJesu. Kufuna ukuthi bashumayele kula Jehova. Ngekuthi ke bebathi ukuthi bona bangemaKrestu, emaKrestu abambe inkolo lesegameni laJesu Kristu. Ya, ungachubeka khobonye ngoba umlaleli ulalele ngidase ngivulela tingcingo ekugcineni kwakho konke. Amen. Lenye ke inkinga lesibhekene nayo inkinga yekungaqonzi libandla laJesu Kristu. Libandla laJesu Kristu nginali lelaqala eJerusalema. Wathi Jesu kuMateyu 16 verse 18 ngidawulakha libandla lami emasango eHades ngeke alehlule. Walakha ke Jesu walakha ngalabapostoli. Kulamadoda lawo lawathuma kubashumayela wathi hambani nento tonke tibe bafundisi bami. Nibabhabhatise bese nibafundzisa kugcina konke lenginitshele kona. Lokushothi akuqhubeka imfundo yaMose la. Kuqala a new syllabus. So ke libandla siyalibona liqala kuzenzo. Naliqala kuzenzo washumayela Petro nalabangu 11 kwaphenduka abantu 3000 or less souls bafakwa ebandleni. Kusukela lapho abantu nabashunyayelwa bebaphenduka bafakwa ebandleni kude lebeka bafaka kakhe. Kulaba apostoli nje kude lo wathi icalela lakhe. Bonke bebashumayela bafaka abantu ebandleni laJesu. Linye ke libandla livela linenhloko, inhloko yalo nguJesu, lona lingumtimba. Umtimba watiwa ngenhloko. Ude ke inhloko letinenge ukuthi makhanda akusinyo makhanda libandla leli lingumtimba waJesu. Munye umtimba. Lisho njalo incwadi yabaseFeso. So ke walithandazela Jesu. Nawufunda incwadi yaJohane 17 wathi angithandaze kuverse 20 angithandazeli laba bodwa kodwa ngithandazela nalabo labayawukholwa kimi ngelivi labo. Ngithandazela ukuthi babe munye bonke njengaloku wena babe ukimi nami ngikuwe kuze kuthi nabo babe kithi khona live litawukholwa ukuthi ngithunywe nguwe. Lo kwenta live lingakholwa kulasiphithiphithi lesendekako. Kwendeka ke Paula sashumayela eKorinte kwavela abangu4. Labanye bathi bahamba naJesu, labanye bathi bahamba naApollo, labanye bathi bahamba na Paula, labanye bathi bahamba na Petro. Niyakhumbula na baba Timothy wasihlabelela ingoma ukhonzaphi wena ukhonzaphi naye wahamba wavula lakhe ngoba le ndlu lebekayihlabela bekangayikholwa. Linye libandla lingumtimba waJesu. Libandla kunalela qala eJerusalema. Bonke abantu labangemaKrestu baedwa kulelo bandla lelo. Angeke uqhamuke wena sowuseBanana Family Church, uqhamuke wena sowuseBush Ministries kodwa ube seluthi usemtimbeni. Munye lo mtimba. Ngiko Jesu athatha sinkwa wasihlephula wathi lona ngumtimba wami lohlephulelwe nini. Bathatha badla. These people they were from different backgrounds but bapartake ku one bread. Munye umtimba. So libandla ke linye. Emasondo ngeke azasifikise ebunyeni. Angamane emasondo abe nebunye ngemabranch awo. Hayi ukuthi angaba munye wona ngamane ende sondo hlanganani. Linye libandla kunalela cala eJerusalem. Amen. Ya. Linye libandla ngunalela cala eJerusalema.
Nangifika nje eMnela nangivula na Rise and Reflect ngithi church bese sibeka sithombe nemkami lapha. Sengicalile ngiyabhuca noma ke sekwami. Khubonye uchubeke uthinta nenzaba ye-Five Falls Ministry kancane enkulumeni yakho kodwa nje asochubeke nje ukhululeke. Amen. Lo munye ke uba nako lokuthi ngiliphi leli bandla laJesu. Libandla laJesu kunala khuluma ngalo kuMateyu 16 verse 18 wathi ngindawo lakha libandla lami emasanga Hades ngeke alehlule. Walakha ke Jesu lelo bandla lelo wathuma abapostoli bashumayela. Laqala libandla kuZenzo 2 liqale kuZenzo 2 lelo bandla libandla liqale ekubeni Jesu ayesiphambanweni alibambi imfundo yaMoses alikho esivumelwaneni lesizalo likuleli sisha lelo bandla lelo laqala eJerusalem kulaba apostoli kude lwathunywa ukuthi akhe kwesipaza kwakhe eqeleni bebashumayela abantu babafaka kulela Jesu libandla lihlele emfundisweni ke bapostoli ngoba Mateyu 28 Jesu uthi hambani nento tonke tive bafunzi nibabhabhatise bese nibafundisa qina konke lenginitshele kona lokusho ukuthi akuqhubeke imfundo yaMoses ebandleni laJesu uqala a new syllabus kune teaching yakhona ngunayi yaJesu ngemlomo ebapostoli so lelo bandla lelo ke alikho kuwo onke lamabandla njengoba nihlale nisho hayi maba Jesu nakabuya ulanza lapha nalapha alikho lapha nalapha libandla laJesu likhona nginalela aqala eJerusalem alikho lapha nalapha ngiko lona lifundzisa ukuthi kunebunye linye libandla linenhloko inhloko yalo nguKristu lingumtimba waJesu liphindze livele lingumakoti waJesu Jesu nakabuya nje akana ubuya lanze emabandla ebantu ngoba nalingumakoti phela Jesu akasosiphinga ukuthi utawubuya lanze abafati bebantu emasonto niyathi uzala abafundisi beni bo founder bakhona abo ba design emalogo ba design ma uniform bakhe ma constitution bahambe all register kahulumende lela Jesu libandla alisi registered under any government because akusi organization but it's a kingdom you cannot take a kingdom uyifaya ngephansi kwalomunye umbuso livelele ngumbuso so angeke uzulifaya ngaphansi kwahulumende libandla laJesu ke lehlukile emasontweni ngoba lona linebunye bakhona ngilele bafundiswa ngeJesu waphindwa wabuthandazela asikwati ke kuba nebunye ngemasonto ngoba emasonto lingaba nebunye bemabranchalo noma ke kwentweni akulokuthiwa ngisonto hlanganani ngiko nje emasonto kude bunye lobungaba khona libandla laJesu kwakusuwe emasonto niyawata nebanikati bawo bawaregister kahulumende babo founder bawo kusupport emavision abo ebandleni laJesu nakhona kune founder ngiJesu Kristu kusupportwa ivision yakhe ngeke Jesu nakabuya atolanza lapha nalapha utabangakhi phela Jesu national team Jesu utawubuyela libandla lakhe nginali lelaqala eJerusalem ngabe wena sowungene enkulu ya wayichaza Ncamane wayichaza Maseko ngicela ukuthi sesimela kwanyalo sesithathe ibreak lapho khona sitabe sesivulela netincingo amen.